มุนตินกำตินาอมกุกิจาเตหอเจ้าเสนบอนชาววินจิงกับฮาออลฮาดิเซมเบอร์นิซิมกุบกันซิมนีฟรายเดย์นิคุเอนจงจิงกัทุโซงไอคิดฮิตีทุโซงไอเตาฮิตีกัจินอินดิเพนเดนซ์อาร์มีกี้ไอฮอลอปันคอมพีฮอวินจานฮิมาซาวัตซันนีเวนส์เดย์นิคุจันกัจินสเตทบาโมตาวน์ชิปเล่มันซีตาวน์ชิปสุงอาเมียนมาร์จุนตาสิไปฮอปันมุนฮออันบุลูวีเมียนมาร์จุนตาสิไปฮอเกมขัดชัวมันซีจุดนะลัมพิอาบาโมคุปีลุดนะบุลลามาหินจุจีจุนตาสิไปฮอเกมชัวจุนตาสิไปอินเฟนทรีบัตเลน47ฮอนอัตโอพาวฮีบาโมกำสุงฮีเมียนมาร์จุนตาสิไปฮอทะเนยนะกำสุงขัดอันฮีกัจจินอินดิเพนเดนซ์อาร์มีแก่ฮอลเลกัจจิน PDF ฮอนมันซีตาวน์ชิปสุงอาจุนตาสิไป319 Light Infantry Battalion ฮอลเล601 Light Infantry Battalion ฮอชุเล523 Artillery Battalion ฮอจงอันุมโคลสุเฮลุฮิตาดานินแก่ฮอนพงดอวีกัจจินอินดิเพนเดนซ์อาร์มีแก่ฮอนอาจุงอาคิเซเมียนมาร์จุนตาสิไปฮอ Battalion Headquarter ทุมฮอจูอาโคลนุงวินอาบุลูจอมจิงตาวินโตพาเตนดิ่งอินพันสเตนลาวีมันซีตาวน์ชิปเล่บาโมตาวน์ชิปสุงากำมังลาเมียนมาร์จุนตาสิไปฮอเกมขัดจิจูกัจจินอินดิเพนเดนซ์อาร์มีฮอนจานิมาซาเวนส์เดนิคูจุนอันโตพาตาวีทุกุมาร์สลาสุงอาคิปัจจุนกัจจินอินดิเพนเดนซ์อาร์มีแก่ฮอลเลกัจจิน PDF ฮอนเมียนมาร์จุนตาสิไปฮอจุงอินนัสเตนกาลอันบอลปันวินสุดท้ายหลอนจุนเมียนมาร์จุนตาสิไปฮอเกมตัมตาเล่บัตเลนเฮดควอเตอร์ฮอชุเล่ลำปีปอยโมตาตาตัมตาอันโตพาตาวินกัจจินอินดิเพนเดนซ์อาร์มีฮอลเลกัจจิน PDF ฮอนอากอมาเมียนมาร์จุนตาสิไปฮอเกมจะทุ่มตบอันโตพาวฮิตาอินทุสุกิมุจุนอพงโดเอกัจจินอินดิเพนเดนซ์อาร์มีแก่ฮอนบ่าวโมคุปิสุงอาเมียนมาร์จุนตาสิไปฮอจุงากาลนสตาบอลวาเมียนมาร์จุนตาสิไปฮอโนโดเตนดิงอากดเจอวินเมียนมาร์จุนตาสิไปฮอนจุงวากาลบอลฮอแก่ฮอปันมุนฮอจูวันแรงฮอไฟเตอร์จิตสมังจันบอมินนสเตนอันบลูวินคุปิสุงอาเจงมิทามฮอนอสุสัดดิวเกลเนอินคุปิสุงฮออันดาลฮาววินมีตัมโซอันจำโดตาวินอหินละมีพเบบจัวจำโดจโลวินบอมหัวกูน่าสุสัดนดิ่งดำเลบิดเอานดิ่งอินบอมเซลเตอร์ติจัวเมียนมาร์จุนตาสิไปฮอนบอมหินขีดดิ่งโอเล่กิเซลนดิ่งเลกูฮออกิลายูวินคุปิสุงอาเดนลายูวีเมียนมาร์จุนตาสิไปฮอนบ่าวโมคุปิสุงเวียนบิดนดิ่งเล่แก่ฮอกิไมตูปีดิ่งอินเมียนมาร์จุนตาสิไปฮอมีตัมตาจัวบ่าวโมคุปิสุงอินอันโซลุตตาวีบ่าวโมคุปิสุงอาเมียนมาร์จุนตาสิไปฮอเกมลินตาขัดMilitary Operations Command 21 Nabanin Junta Sipai Infantry Battalion Headquarter Nile Artillery Battalion Khatchule Medical and Engineering Unit Khatjong Hiuvi Kachin Independence Army Hon Mansi Township Sunga Myanmar Junta Sipai Hokem Tamta Anto Phata Awangwin Battalion Headquarter Thumchu Ato Pha Zohi Layuvi Kachin Independence Army Hall Kachin PDF Hon Kachin State le Chunglang Sagaing Region chule San State sunga khopi somle ni to phau hitai Myanmar Junta vai pomasa hon sangkhat jako som ko leli kuma an sem do Kachin State Special Region 1 cho Kachin Independence Organization Kachin Independence Army hon an subei tawin chuchi athil bolo cho mi hon alung the pi lo na dingole alung phat mo pi lo na dingo chule lung mung mo a lo na diwin kya ye in nge na le head sa an bolwin Kachin State sung khanto na ding zoa mi hon pan la chi na ding win kya ye in ngen zong na bolwi Kachin Independence Army kya ye khon chuchi gam kai sung pumpi chu a pumpi ato phanungwa chutia chu Special Region chu an sube yo hi chuchi Kachin State Special Region 1 chu Myanmar Junta sipai ho noya Kachin thingnoi mi zakung ting yin kitipa holoi vai pu na noya anom hi hichi Zakung ting yin kitipa hi masang chun Kachin Independence Army kya ye an pang hin kya ye a Junior Commander khatbo an hin ama pan faction an bolin New Democratic Army Kachin MNDAA kiti khat thingnoi mi group tha khat an phut do in junta vai pu masa hoto chamna an bolin an kithu ovin a thingnoi mi ho a party minu cho junta noya ki vai pu nungwin Kachin Border Guard Force Kachin BG-15 junta vai pu hon Sangni le ko kum chun amin an khel do pi ovin China gam gila hwa kan PKT pangwa le phimai la ho in Border Guard Force Battalion khatchi an hongdo ovin Lamkaipa
zakung ting ying kitipa chu Kachin State Region 1 Vaipuin an pansa tawvi sipui solo pangwa kan PKT le waing mo township sungla hoin chuchi border guard force ho chu vaipu sa uvi Myanmar Junta Vaipu hon Kachin nammi hoki ka ki khentel na ding ade zi uwa chutabang special region ti akimin von ho chu an sem da ohin chuti zi chun Kachin Independence Army KIA in Junta hotel bol chu ka phitla o hitai tin KIA in phongda ovin Kachin State sunga kibung khen na imacha umlo hila khanto na le macha na zong thakhat ta chi hlading hi tin KIA hon phongda uvi chuchi gamkai sung chu leinoi hausat na ho mineral stam ta ki khodo na mun pi hi zi chun Junta Vaipu hon avet lel di sedu hidanin zong ki seyin Myanmarin sangni le somnil thumkum sung se chun China gam sunga leinoi hausat na ho mineral so an zoda ho chu agoma dangka $1.4 billion man hidanin Global Witness report chun phongdo win chuti zi chun China in Myanmar Junta sipai ho hi phata atosot jing ke yo hi chuchi jing se jong chilowin China in Rakhine State sunga Bay of Bengal tuipi pa ma kona thau tui tam ta chu agam sunguwa akikai lu do hin agam sunguwa pipeline ho mangcha a akipo lu do hin chuti zi chun Myanmar Junta sipai ho chu Chinese government in hatan tosot jing o hi Kachin Independence Army KIA hon China gam gia kan PKT khopi chu zanimasa Wednesday ni khochun ananto phatau vi KIA hon Myanmar Junta sipai ho chunga gal abolo na diwin Chinese government in KIA ho gi nan bol jing win hata aza da wangchun KIA hon abol diwa lom ho an ki bol jing vi hizi chun Chinese government in China gam gila border gate ho zo se kha ovin KIA hon agal bolo anga na diwin an het sa akidu vi kan PKT khopi sunga an Myanmar Junta sipai ho len sung mite ho chun gamgila ho an kho khelovin China gam sunga na zamlut taw vi Border Guard Force BGF Lamkaipa zakung tinging chen in jong chu KIA hon an alapi taw vi China in KIA ho chunga abol bangovin San State sung adia China gamgila ho a Myanmar Junta sipai ho dona agal bol ho Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA hole Taang National Liberation Army TNLA ho chungin zong na sata in ga na bolovin gi na bol jingwin Junta sipai ho chunga gal abolo na dingwin thu na pijing KUV Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA hole Taang National Liberation Army TNLA ho to Myanmar Junta government in Chinese government ho pala hina in ceasefire niwe an nei tawin ahin la chuchi ceasefire chu Myanmar Junta sipai hon an suke azingovi China in MNDAA Lamkaipa amat nungvin Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA hochunga na sata in ginan bolovin ama honop leda thum lovin Junta sipai hoto ceasefire nei sa ding tia anano to khonchun MNDAA in zong Lamkaipa su chat na dingel na in ceasefire ama hom chamta in an phongdo tawvi Myanmar National Democratic Alliance Army hon achangwa ceasefire aphondo wanguchun Myanmar Junta sipai hon ceasefire aphondo povin Myanmar National Democratic Alliance Army in Junta sipai ho chunga gal abol ta lo diu ahiala Junta sipai hon Myanmar National Democratic Alliance Army ho chunga gal abol theijing na lai diu tina sodo hitai Chinese government in Myanmar National Democratic Alliance Army Lamkaipa peng daren chu China gam sung kunming khupia tukum October ki chailanga patchun house arrest in an koi tawin Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA Lamkaipa chu kizendinga China gam sunga analut hidanin Chinese government in phongdo uvi Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA Lamkaipa amat nungvin Chinese government in gamgila border gate ho zosi an khauvin Myanmar National Democratic Alliance Army MNDAA ho na sate in pressure and pepanovi Myanmar National Democratic Alliance Army hon chunglang San State capital lesio kopi ato phawwa chule Myanmar Junta sipai ho headquarter lin ta khat military command headquarter zong an to phaw hitan ahin la Myanmar Junta sipai hon thaguma akinung lo zo lo pharu chun China hi nga khut an dole le ovin Chinese government pressure pi sa chuchi lesio kopi le a headquarter chu nung lo te ding a god o hi ahin la Myanmar National Democratic Alliance Army hon
lesio khopi chu anung pe do lo hil dingo hidanin zong ki seye aji chu MNDAA in lesio khopi to Myanmar Junta sipai ho military command headquarters chu anung pe do over hile akiven na dio defensive position zo si ki chai de ding MNDAA ho Junta sipai ho masanga pangzo ta loading a hiuve ekiti lesio khopi chu Myanmar Junta sipai ho a pe do po wa hile a vela hova khopi ho zo si MNDAA loi ho TNLA hon an topa ho zo siu jong chu Junta sipai hon akinung la do thedingo a hi je chun lesio khopi chu pe do lo te ding MNDAA hon agor hodanin jong ki seye Myanmar Junta sipai hon MNDAA ho chunga wanleng ho mangcha a bom akhi khum jing ho anga na dingo win MNDAA in ngen jong a bolovin chule Chinese government palai hina a peace talks a MNDAA hon palai zong asol diu hidanin zong MNDAA hon phongdo uvi Chinese government in hat a pressure abol ji uchun MNDAA hon achi sa September hasung chun thupon khat an so da uvin Mandalay khopi le Noilang San state capital tongji khopi kabulu lo deu hi tien thupon an bolovin chule National Unity Government NUG government to ki thu loading le China do dal na a international organization loi khom na hoto zong ki thu khom loading ovin tu phone an bolovin an kiti movie Three Brotherhood Alliance noya taang National Liberation Army TNLA ho vai pu nagam sung ho zong Junta sipai hon wanleng ho mangchan na sata in bomin an bulu jingovin lamasa phalha November hasung chun TNLA ho vai pu nagam sungin Junta sipai hon wanleng ho mangcha a bom akhi khum na wachun mi som thum leget in thina an to win mi som saki lekhat an kitong khaw win chule inza le som thum an sep sevi TNLA honjong peace talks neiding anom lau thu ho apun do anung zeng win jong Myanmar Junta sipai hon TNLA ho vaipu nagam sungin air strike an bol jom jingovi misem ni Saturday ni khojong chun Myanmar Junta sipai hon TNLA ho vaipu nagam sungin bomlin ta khat an hi khum kirovin Mitha mi som le ni thina na to win mitha mi som ni an kitong khaw win in som ni lenga na sep sevi chule November ni sim som le khat ni kho a Myanmar Junta sipai hon Mandalay region sung mogo khupi sunga bom akhi khum na wajong chun mitha mi ko en thina na to win mitha mi som le thum an kitong khaw vi Myanmar Junta vai pu hon election neiding to gon asim ho chu katosot diu hi support ko bol diu hi tin Russia parliamentary leader khat Russia parliament deputy chairman Solban Kara ul kitipan aphongdo e chuchi Russia Lamkaipa Junta leader min ong lying in nepido khupia analam tu a hi Russia government in seinawa Myanmar gamsunga vaipo ki khel na dinga apan la an ho Junta sipai hon apan la an ho Russia en katosot wetin jong an phongdo uvi Myanmar gamsunga election ne ding chungchang thu hole election a Russia in a velading observer in sol na ding thu hojong an sei khom movin nithalang chun Russia le Myanmar ko na election commission tenin memorandum of understanding MOU sign an bol khom thlone Myanmar Junta sipai hon election ne na ding ni khowang aphungdo hi laiwin itile bowling agur ham head hi poi ahin la election ne ding chu Myanmar gamsung mi pi hon tinle ha thua ado dal jingo hi thuso isan hin akichai tai thuso ngai hozo sin bon chawin ni khopha